Betul, hebat, orang hebat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi. Okey, jangan serius sangat. Okey, testimoni yang pertama. Okey, memang ada gastrik sejak umur 7 tahun. Selalu bekerja ke emergency lah. So bila kita membesar, gastrik tu makin okey, tapi kita ada dua yang kita lost. Satu, appetite tak normal, dia tak rasa lapar. Dan yang kedua, kita senang dapat sensitive tummy, maknanya senang dapat salah makan. Okey. So as perasan, kalau dalam sebulan mesti akan ada salah makan lah biasanya. Tapi sepanjang ambil next bio, Alhamdulillah tak ada langsung salah makan, tak ada langsung jadi diarrhea dalam masa sebulan. Dan on day 31 tiba-tiba salah makan, dia jadi start sakit perut. Tapi bayangkan sebelum ni kita, siapa kat sini biasa experience diarrhea? Teruk kan? Lembik, tak larat kan? Akan berulang depan pintu toilet, betul? Okay, with next bio, mula-mula rasa mild cramp. Pukul 6 petang tu rasa cramp mild je. Lepas tu kita rasa nak pergi toilet tapi tak ada watery diarrhea. You rasa nak pergi toilet 2-3 kali tapi tak ada watery diarrhea. Dia tak berapa diarrhea. Dan tak ada episod duduk depan pintu toilet tak bergerak. Dan kita tak ada dehydrated sebab kita tak hilang air banyak sebab tak watery. Dan by pukul 10 malam dah boleh makan macam biasa. Buka puasa pukul 10 malam dah boleh makan macam biasa dan tak ada apa-apa dah. Kalau tak, biasa mesti 2-3 hari kita akan berulang ke toilet. Nak recover betul-betul dekat seminggu jugalah. Betul tak Kak Adik? Ni As tak sangka lah, next bio sebab As memang biasa dengan pro dan prebiotik. Anak-anak As sejak lahir memang terus ambil probiotik. Kena transfer from KL to Terengganu dengan AIS. So kita memang biasa dengan probiotik dan kita tak expect next bio boleh tahan storm keracunan makanan macam ni. As simple as that, from 6 PM sampai pukul 10 macam nothing happen. I siap naik kereta, pergi rumah tu begini, macam kita boleh gerak-gerak balik rumah. Dan tak sangka next bio boleh protect our gut lining to handle the storm. So betul-betul dia gut barrier, betul-betul jaga punya gut supaya handle the storm dan boleh recovery dengan cepat seolah-olah tak ada apa-apa berlaku. Okey, itu satu. Okey, yang kedua. Okey, siapa kat sini selalu rasa down, senang overthinking? Yang overthinking tu usus anda. Siapa pernah kena panic attack? Siapa kena anxiety? Siapa ada depression? Okey, sebenarnya dulu kan sakit lama kan, 20 tahun lebih sakit chronic pain. So I was diagnosed with depression due to chronic pain. 5 years under psychiatric clinic, 5 years under heavy medication. Stop all the medication by force lah. So bila saya jumpa Aurora, Alhamdulillah my emotion sangat-sangat bagus dah. Tapi dia akan ada episode of relapse. Relapse ni adalah you dah tak depressed hari-hari, dah tak perlu ubatan, tapi ada dalam masa 2-3 bulan you akan kena attack balik. You akan shut down 2-3 hari, tak boleh bangun, tak nak makan, tak nak minum, menangis, tak nak hidup, lembik, macam energy you macam hilang, roh you macam hilang, tinggal jasad je kat atas katil, duduk dalam gelap. Dan nak recover betul-betul, recover a week. Dan banyak benda akan terganggu, especially kalau ada trigger, something happen. Tapi Alhamdulillah, with next bio, memang As ada trigger masa tu. My father yang sihat, sangat sihat, tiba-tiba jatuh sakit. So kita kena panic attack and anxiety. Panic attack and anxiety ni develop sebab As jaga 2 orang anak special needs. Mak-mak special needs kena dengar. So pernah kena panic attack dan anxiety sebab doktor cakap macam-macam kan. So baru ni kita kena panic attack tu, anxiety, tapi ambil je next bio, dia terus bertenang, grounded. Dan kita boleh adapt dengan that situation and settle. Dan terus sambung makan je lah next bio tu. Alhamdulillah. Once kita punya emosi dah grounded, settle, tiba-tiba kita punya sel otak pun banyak berhubung. Communication pun mantap. So bila kita nak menyusun strategi network pada awal bulan next tu, dan kita ambil tengah Februari, so awal Mac tu, ilham datang banyak dan dia boleh diterjemahkan dalam bentuk action plans. Dia bukan sekadar ilham atau idea, tapi kita boleh execute dalam bentuk action plans dengan bertubi-tubi dan segera dan banyak. Itu yang best.
yang lagi best yang menyebabkan benda ni power, orang-orang yang mental dia serabut dalam kepala ni ada 10 laci nak kena selesaikan masalah. Tapi Next Bio ni bantu masukkan masalah tu dalam laci masing-masing. So pada satu masa kita selesaikan satu masalah, satu masa selesaikan masalah. Sangat sesuai dengan orang yang dia kata, saya tak ada masa sebab saya sibuk. Dia akan ada masa lepas ni sebab dia boleh pandai menyusun masa dia, strategi dia. Okay? So kalau network tak meletup kan tak tahulah. Untuk network. Kemudian, so kita boleh selesaikan semua masalah satu-satu. Mak yang kepala bising, kepala dia akan senyap. Dan dia boleh bertenang. Lepas tu, bila kita dah dapat ilham banyak tu, kita tidur, kalau guna Aurora, deep sleep. Ambil Live Core, deeper sleep. Ambil Next Bio is the deepest sleep we'll ever have. Deepest yang you tidur 2-3 jam, you bangun tu, you jadi macam power up, you execute semua, Memang best. So you will experience another episode of deep sleep yang sangat power. Dan kita bangun dengan full of energy. Ada banyak energy untuk buat banyak benda dalam satu masa. Okay, so sorry. Biasa you dah makan probiotik kan? So Isman lagi hebat daripada yang dulu tu? sebab ini for me first time lah kita ada 3-in-1, pre, pro and postbiotic. Dan satu kombinasi yang lengkap ni sangat mantap untuk kita ambil, dan mesti ambil 3 session sehari. Sebab as early as 1 week or few days you will experience the difference lah. 3 session sahaja sehari dan maintain sebulan sampai Madam Ho cakap sampai 2-3 bulan kita ambil. Jangan discount. Jangan tanya boleh kita ambil 1, ambil 2, jangan. Mesti ambil 3 sehari. Okey, itu saja. Terima kasih.